Ni mwihoko wakwa no thiete na mbere na kwirorera Kiheo TV ni mohoro matha mugwanja na njira ndaya turia tukuhaririirie thigiria gitino tege matumaku tabawa tutwarithane na wekinya gwa ikinya nginyagia mahinda ma gutiriha nie njetago Francis Wairura ndire wika no indi turateithania na memereke na njira ya cieko etagwo Lorina Wamboi. Arimi na ahuri a biacara kuma kaunti-ini ya Narok riu mathise na mbere no korwo magithingata thirikari ike mituki hari guthondeka undu na kwagirithia bara na muno mahinda-ini maya kuri na riũa kuringana na onjoria ya undu na arimi mongerire na kuga ati kaunti ya Narok maita maingi ni koragwo ikigumirwo ni mathina matiganite maria moimanaga na uhoro wigi guthuka gwa barabara na riria mbura yoira. Oho mongerire na kuga ati gikorwo bara no ithondekwo gicigo giki uguo no gikorwo giteithĩrĩria hari uhoro wigi ukuria wa economy gũkũ bũrũri-inĩ. Chakula ni mingi hapa na bei ndio mbaya. Tunaomba serikali atusaidie tutengenezea barabara na delemisha sisi kidogo chakula apande kidogo tupate bei. Ile watalaisha serikali watajiri ndio wanachukua yote, sisi na bagi najaribu kwenda kuangalia message meshagulia yote. Sasa naomba serikali atuleleze mashinani tupande hiyo na hiyo mbegu na hiyo watalaisha serikali na mbegu. Nataka mbegu mzuri kwa sababu iko mwaka mwingine tumepata hapa kwa Jonga kupata mbegu mbaya. Sasa serikali naomba serikali atupatie sisi mahindi mzuri. Naona tunatumia magari mbili juu ya mabarabara huku ni baya na chakula siko na shida kutafuta. Mahali tunaipata uwezi enda na gari moja juu utatokea hiyo siku juu mabarabara hakuna. Sasa kama kule ukiangalia huko chini unaona kuna gari iko huko chini. Hiyo gari mahali inaenda lazima itoe mzigo kidogo kidogo juu ya mabarabara. Kama vile mmekuja hivyo nafikiri mmeona hiyo barabara vyenye iko. Sasa hata iko na afadhali. Sasa kukinyesha hii barabara huwezi enda mahali. Na lazima usimame huko. Kwa sababu tunaonanga mvua ikianza kunyesha hivi tunaanza kustuka. Juu sasa ukitoka pale ukikuja hivi kama hakuna mvua ukuje uwekelee mzigo kunyesha hiyo gari unaiwachanga hapo. Juu hizi barabara asijawahi wekwa maramu ni mchanga tu peke yake. Hii mchanga ikinyesha tu mvua kidogo hata saa hii mvua kidogo tu inyeshe hii barabara huwezi tembea. Na saa hii hata ni afadhali ilikuwa imefunika. Ni watu wanafunikanga hizi masimu. Vile Yesha anasema. Na hii matinga mingi mimi nasikia tulilonje kwa nini? Kwa stadium. Sijui kama ilikuwa ya Bunwasi ama ilikuwa ya social media, sijui ama ilikuwa ya kuhaya alafu ifanywe PR na izame. Na tukihiuka rugongo kana mwena wa northeastern ni ati ng'aragu no ithite na mbere na kwihiriria matura matiganite na muno thiini wa kaunti ya Isiolo riu kuria thirikari umanite na gukorwo igituma irio cia uteithio mwena ucio. Marori o ndumwe na ngari ta 15 nicio itumitwo mwena ucio kuria iratwara mbembe o ndumwe na mucere. Kuringana na commissioner wa kaunti no David Kipokorira oigite ati ino ni njira imwe ya guthaitira muingi uria kwa ihinda riri uragagio ni ng'aragu. Hapo mwisho wa hii wiki tutakuwa tunatoa ripoti kwa sababu tulikuwa tumetuma maofisa wetu ambao wazunguke wafanye wa collect report wale wanyama wamekuwa affected na pia wale watu ambao wako vulnerable ambao wanahitaji usaidizi wa chakula. Hiyo ripoti tutakamilisha mwisho wa hii wiki. Alafu baada ya hii kwa sababu ya leo sisi kama county tunasaidia kwa transportation. Chakula tuna distribute, national government wameleta ambao wameomba na viongozi wetu. Tukishikana na ofisi ya Mheshimiwa Women Rep, sisi tutafanya distribution ambao tuhakikishe hii chakula ifike kwa wananchi wale wameathirika huko chini. Each one of these lorries have a total of 560 bags of both rice and beans. 300 rice of 50 kg and 260 bags 50 kg of beans. Between 2,000 to 2,500 to 3,000 households per ward across our 10 wards.
But of course, there are wards that are a lot more adversely affected than others. When relief food committees meet, they will be able to, do an assessment. These are under very firm instructions to ensure that upon arrival of this food, their respective committees sit and extensively discuss and get to prioritize the neediest from the population. The biggest challenge wakati yoyote tukipewa chakula na serikali imekuwa transportation. Na nataka kushukuru governor kwa sababu amejiwekea hiyo jukumu. Amesema chakula isikae kwa sababu ya logistical challenge ya transportation. So amesema ikifika tu hivi yeye atahakikisha provide logistic support iende kwa kila sehemu. Na tumulike ciĩgie mathomo kũrĩa mĩhang'o ya gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Machakos na nĩguo mahote kwĩhanda wega na kothi cia kũmateithĩrĩria no ithiĩte na mbere na kũgacĩrithio. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa Chemutheke Rachel Ndivo oigĩte atĩ nĩ marerutanĩria gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ magĩa na ũmenyo wa kothi cia moko iria kũmateithĩrĩria harĩ na gũkorwo magĩetha mũgate wa o mũthenya. Nimekuwa hapa kwa training MOS for the last 3 weeks. Imekuwa poa. Tumefunza mambo na discipline iko juu. Tumekuwa na instructor wazuri, friendly, wanakuonyesha vile unafanya. Discipline iko sawa. Tumefunza drills pia. So kila mtu anajua drill. Nilipotoka nyumbani sikuwa hivi nilivyo. Hata singesimama mbele ya watu, lakini kwa sasa hivi nilikuja, niko na hiyo courage, niko na confidence ya kusimama mbele ya watu, naongea bila hata kusitasita. Nasema kweli nimesoma mambo mengi na nimekuwa na mambo mengi ambayo sikuwa nayo hata nikija hapa. Tunashukuru sana gavana wetu. Governor wetu, we are so grateful. We are so grateful. At least from that time, from the 9 up to now, I can see a big change from these people. Hao watoto wamechange. Hao watoto unapata mtu unamwambia kitu unaona anakusikiza. Hapo mwanzo mtu alikuwa hata hakujui ni nani, alikuwa hata hataki kusikia jina yako. Mwingine ukimwambia toka hapa henda pale, unapata kuna challenge. But now at least they are okay. They are ready to go to their schools, wakasome. Wako sawa. We are well prepared to receive those students. Our workshops are well equipped and our teachers are well trained and they are ready to receive those students and train them for the next 3 months as they wait for their April exams. And that is NITA examinations. And they'll be sitting for those examinations in the schools where they are attending their lessons, and we are hoping that they will be well prepared by April to sit for the exams and of course pass those exams. Na thutha wa kwamũkĩra riboti yo turamba gwĩkĩrĩrwo hanini nĩ tũracokereria ndũkae gũthiĩ kũraya. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikyo nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiini wa Kiheo TV. Hihi uri weuria matura matiganite metirwo guo niki? Kwa muhiano itura ria Gathara-ini, Githurai, Ting'ang'a,
kirigiti gacagati ka maingĩ. Hihi nĩ ũrĩ weyũria ũrĩa maũndũ mekĩkaga na ũrĩa mekagwo na hau kabere? Nyitanagĩra na niĩ Wangari wa Kĩmani thĩinĩ wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene, tugakorwo tukirunga merĩ matatũ tukĩũhĩgania oro ũndũ ũmwe na gũcanjamũka na nyĩmbo cia gatene. Donete tawariganĩirwo atĩ Ngai nĩ wanyũmbire, ithe naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai. Rĩrĩa niĩ ndanyariirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno, o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova wĩoke mwĩhoko. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku, na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya Ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Eni nĩ Kĩgoco kĩmũrutio nĩguo ndĩinaga kĩhindĩra mũthamaki. Nyitanagĩra na niĩ MC John wa Gĩthomo and the band. Nĩguo ndĩinaga haleluya kĩhindĩra mũthamaki ũrĩa nyenda. Ririkana nĩ o mũthenya wa Friday kwambia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 5 cia ũtukũ. Mbeũ ya Ngai ndĩumaga, mbeũ ya Ngai ndĩumaga, mbeũ ya Ngai ndĩcindagwo nĩyo, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Na ningĩ no tũrũmĩrĩre nenda-inĩ citũ Kĩheo TV na yakwa kĩũmbe John wa Gĩthomo Official. Nĩguo ndĩinaga kĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno. Are you ready? Because it's games time. Nĩ hĩndĩ ya mathako. Timu yaku ĩrĩa wendete mũno nĩ ĩrĩkũ? Cemanagia na athaki arĩa ngũthi na arĩa marĩ iheo. Ukireherwo ni Uncle G na Esther Shiko, athaki njorua akĩrĩ ndumo ya iharo-inĩ. Tabarĩra njerũ cua ĩrĩa ũrĩiguaga maũndũ onawe ũgakena. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi thaa 7 kinyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarĩra ya ndumo ya iharo-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya 5 barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
Na mkaribu ni twacokeraria ruhonge rwa maabitha borithi mwena wa Butula guku ni ithwiro ria bururi ni mathice na mbere no korwo mambikite kambeni ya kuhitana na njohi cia ibango o kuririkana ati andu aria makoretwo makiruga njohi ino onao no marethano nao no kwa ihinda riri makiria ma njohi lita 290 na iria kuririkana ati ni acanga ya makiria ma ciringi 300 ni rikitie gwikio ngono ni maabitha aya. Hii pombe tumeipata kwa nyumba moja. Kulingana na vile observation yetu ni kama huyu mama anakusanya hii pombe pamoja kwa nyumba moja na anaisafirisha kwenda mahali ama sehemu fulani. Cost yake ni kama shilingi 1300. That is the street value. Na tumeweza kushika watu wawili ambaye tunatarajia kufikisha kotini kesho. Hii pombe tunafanya tunatekeleza kila siku. Kwa sababu kila siku tunafaa kupeana ni pombe ngapi tumeshika, ni mihadarati ngapi tumeshika, bidhaa hizi za magendo pia tunashika hata hizo. Tunatekeleza maelekezo ya rais, tupigane na pombe na mihadarati. Kama hii pombe vile tumeipata, nataka kushukuru wananchi kwa sababu ndio ni tip off tumepata, ndio tukaelekea kwa hiyo nyumba tukaweza kupata hii pombe. So ushirikiano yetu na wananchi ni mzuri na ningependa kutoa habari kwa hawa wananchi wote wa Butula, waendelee kutoa habari ili tuweze kupigana na hii pombe haramu ili tuweze kuokoa wananchi wa Butula. Na tukiuma kaunti iyo kana mwena ucio wa Butula riu tuhiuke nginyagia mwena wa Mombasa. Kumana na mogaruruku mari mathice na mbere na gukorwo matafanitio hari watho wa kuramata uhuthiri wa mbaki guku bururi-ini riu onjuria mwena wa Gicua-ini maroiga ati hari na kamwanya karia kangicungirira mbeu njithi undume na andu angi gukorwo magikuruhania na uhoro wigi wendia na uhuthiri wa ndawa cia kurevya mugaru wa watho mwena wa Gicua-ini. Riu mathiete na mbere no korwo makiuria honge iria irabatarania undume na thirikari gukorwo ikimurika watho uyu wa mbaki na niguo gutigirira ati kamwanya gatinonekana ka wendia wa ndawa cia kurevya. Illicit trade in the country has grown exponentially over time to the point that it now threatens the very existence of legitimate businesses. According to a recent acknowledgement by the Kenya Revenue Authority, over 50% of accessible goods, these are goods in which KRA should be collecting excess duties, in Kenya are illicit and non-compliant, leading to significant loss of revenue to the public. By KRA on admission, over 50% of goods like sodas, bottled water, beauty products, beers, cigarettes, perfume, and many others are illicit. License ya tumbako na mtu yoyote whether anauza tumbako au anauza anastahili alipe license karibu 10,000 which sheria katiba ya Kenya inasema ufai kulazimishwa kufanya kitu na wewe usichi kwa hiyo kitu. Tunaomba sana mbele kitu yote ikipitisha, hata bunge kukiwa mjafanya public participation, kuja chini mkae na wenye wabaa muelewane, ndio hiyo sheria. Tutaki saa yote kukimbia kotini, wacha tuende kotini saa ile tujaelewana. But watu wa baa ni watu wa biashara, wako tayari sheria zote, but wasifinywe, walipe license kama moja au chache ndio waweze kufanya biashara zao, ushuru upatikane. Lakini msifinye mwenye baa kesho afunge, baadaye utapata ushuru wapi? Na riboti kuma mwena wa Gicua-ini niyo yakore gitwikirira gaturumo ka mohoro maria tumanamo ari mohoro ma thaa 7 ngatho cia mwanya ni gutwihoka undume na gukorwo gitwarithania hamwe na ithui Juma Wika tumana memereke na njira ya ciko etagwo Lorina Wamboi nie jetagwo Francis Wairura tugakwirithire weekend na umithio ngai witu endareke tukagomana nawe Monday next week. Kwaheri.